I would like for us to open our Bibles in 1 Corinthians chapter 15 verse 58. 1 Corinthians chapter 15 verse number 58. Let's all stand together. The Bible says, "Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord." Steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Let's pray. Heavenly Father, bless me tonight, empower me, and give me strength. Kat bendisyon na nakam kumaapo, ti panagadan mi sa itang arabi. Enable your servant, O God, and bless our brethren. Bless also the internet connection. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated now. Amo yung kakabsat, the Christian life is not a sprint. The sprint kat kwa kala ko 100 meter. Tigat na nga sa pinaspasan no sinot umuna nga makalipas. Mabilis. But the Christian life is a marathon. Kala ko 1,000 meter, 1 kilometer. So haan nga pinaspasan ti Christian life. No dikat no sinot makabael nga mangilipas. Kasi ado di kita'y mangrugi, mayat ti rugi na, nga medyo katingaan kakabsat, maupay, mautuyan, kathanan mailipas di tarayon na, agkwita, nagbacksliden, agsublin ti lubong, maupay yun kakabsat, kat di na mailipas, iti tarayon na. So ti prayer kan goal kong agpreach itang arabi kadenti nga lesson kakabsat, is for you to realize that we should not only start strong, we should finish well. We should not only start strong, we should finish well. Han kumanga intense lang ti panang rugi tayo. No dikat aglipas tay kumagakabsat nga nasayaat. That is my prayer for my life, and that is my prayer for each and every one of us. God does not only want us to start strong or to stay strong, but to finish strong. So kat challenge itang arabi, kung na tayo, pastor, kasano nga ta? Aya, kat ado digiti problema sa piring challenges ti panagbiag. So, itang arabi kakabsat, kaya kung i-share kada kayo, ti mensahe nga pinaulwak, iti steadfast and unshakable. Masapo na nagbalin tayo nga steadfast and unshakable. No steadfast ko na tayo kakabsat, kana kuma fasten your seatbelt, steadfast. Awan lugan nga ti seatbelt na datarwar. Ti seatbelt ti lugan at datauneg. Kasi ti purpose ti seatbelt haan nga mang protect kada iti lugan iti disgrasya. No di kat ti purpose ti seatbelt mang protect kada iti pasahero no umay iti disgrasya. Tapnon ure madisgrasya iti lugan hana maipurwak iti pasahero. Gaputan naka seatbelt, fasten your seatbelt kung natin nga rod kakabsat. So kung di ang nasong ti steadfast, masapol nga dati nga Kristiyano, uri at dumting nga problema ti biyag, karit, uri at sakripisyo nga ramiden tayo kakabsat, hang isot ti magpasardeng kada tayo, no di kat agtali na agtayla tayo ti trabaho ti Apo. Kan may sapay, unshakable. Oo, unshakable tayo kakabsat. Okay? So, let me share with you 4 important ways for us to be steadfast and unshakable. Okay? Steadfast and unshakable. Take the outline down. Number 1, be rooted in truth. Number 2, be resilient in trials. Number 3, be resistant to temptations. And number 4, be reliable in the work of God. Number 4, be reliable in the work of God. Number 5, be rejoicing in thankfulness. Let me repeat. Number 1, for you to be steadfast and unshakable, number 1, be rooted in truth. Kaya tumot lang ti steadfast and unshakable kakabsat? Okay, that's number 1. Be rooted in truth. Number 2, be resilient in trials. Number 3, be resistant to temptations. Number 4, be reliable in the work of God. Number 5, be rejoicing in thankfulness. Okay? I-share ko kada kayo ito Tapnon ti kasta kakabsat,
maka ma-overcome yo dagiti problema yo. Ma-overcome yo dagiti suffering yo. Nga tipang overcome yo kakabsat, hanga positive thinking. Hanga ta kwartam tipang overcome mo. Hanga ta edukasyon mo pang overcome mo. No diket dagitoy tipang overcome mo, kadagiti struggles mo akas Kristiyano. Okay? Steadfast and unshakable. So number 1, be rooted in truth. Okay? Teka na sa undeti, be rooted in truth kakabsat. Ayan, no rooted ko na maiparamot. Oo. Masapol mo ti maiparamot iti kinapudno. Kuna na di Ephesians chapter 4 verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Ti nakita nga rason ken observation no aping adult Kristiyano nga agpukaw yan ti church, aglamiis ka nag-backslide kakabsat, gaputa handa nga rooted. Handa na iparamot iti kinapudno kakabsat. Aging gana ita, ti pag-ibay-baysan da pela ang iti biyag da, feelings, jerik nada, nakanigrigat nga iturong ti Kristiyano, nga iti pag-ibeysan na kakabsat ti biyag na feelings. Kasi naragsak, tunukan madi, tunukan naragsak, tunukan madi, narigat nga iturong ti Kristiyano kakabsat, nga ti pag-ibeysan na kat feelings. Nalaka nga iturong ti Kristiyano, nga ti pag-ibeysan na ti biyag na truth, regardless of what you feel, regardless of the trend, regardless of the situation, nakabase iso na ti kinapudno kakabsat. May ikadwa nga nakita karason, no aping ado ti Kristiyano nga mapukaw tayo ti church, yang people nga aglamiis kakabsat, gaputa handa mo ti kinapudno, ti pag-ibeysan da kakabsat, kat digijay kaslang, digijay makitkita kan mangmangagan, mabasbasa, napintas nga explanation, napintas nga mabasbasa, yan ta Facebook, nagadunga quotation kakabsat, libro, gaputahang nga rooted iti Word of God, nalaka nga maiyayos. Okay? Isu nga, ti dapat nga masapol tayo kakabsat, tapnohan ti maiyayos, masapol tayo iti pa na kaiparamot iti kinapudno. Maawatan nyo di jay? Oo. Now, for us to be rooted in truth, kakabsat, these are several things. Anak at ti maitid ti truth kada tayo. No may paramot ka ti teaching si ti Bible ti kinapudno. Okay? Anak ti maitid na king kakabsat ti kinapudno. Tapno, haan nga detay, ulita ka, di point ko itay. Feelings, may kadwa, nakangag kalaang kat nayayos kan. Naibarkada ka lang nayayos kan. Hante kaya ti kasjay. Ti dapat mangyari kada tayo kakabsat. Ada root tayo, ada ti talaga pundasyon. Okay? Ti maitid ti truth kada tayo kakabsat, discernment. Okay? No may paramot ka ti kinapudno, no naisuruking ka dagiti biblical doctrines, kan teachings kakabsat, ma-exercise mo ti discernment. Ti maaramid ti discernment kakabsat, you can detect error and deception. Ma-detect mo jay error kundi jay panangalilaw. Kasi kadigiti nga panahon, adot scam, di ba? Adot scammer, ada nag-text king ka, nga bagkat 1 million kunana. No hamo-ammo kakabsat, nga digiti kat style iti scammer, may scam ka. So adot Kristiyano nga madisib. Madisib ti lubong, madisib ti barkada, madisib ti bukod na ngarik na kakabsat, because hanaam mo ti kinapudno. Di ba nung kitaan nyo, kasanot digiti bankers, halimbawa, digiti agtrab-trabaho bangko. Kasanot pa ng determine da DJ fake money kakabsat. Di ba? Kasanot pa ng determine da ka DJ fake money. Apay may ibagada nga peke DJ. Oh, why kakabsat? Gaputa idi ag-training da, aya, minaster da DJ picture, iti real nga kwarta. Ti agpay-peso. So, na master da DJ pictures iti real. Oh, amuda nga kasto iti angot iti real. No igamam kasto iti mariknam ka DJ real. No siraratan kasto iti makitam ka DJ real. So, they get to familiarize the features of a real money. Isu nga nalakadan nga madetect nga ini apagigam da pela ta kwarta, peke deto yung kunana. Apag kita na pelang, peke. Ay nangot na, peke. So, kastamot ti kasapunan tayo kakabsat. Detay, deta relihiyon, aya, detay, agsasaupe laging kaamomon, ay, INC deto.
Ay, Pentecostal dito. JW dito. Katoliko dito. Ma-discern mo nga sigod. Kasi nga, naisurog king kati kinapudno. Listen, no damay sa nga dapat importante kakabsat. Nga pundasyon tayo, a Kristiyano, di gito'y doktrina iti Biblia. Di ba? So nga, in the coming weeks, kung nakadagito'y kakabsat di Australia, idi simangpudak idi Webes, in the coming days ko na, I will teach you how to answer different calls. No JW kasarsaritam, kasano nga ma-discern mo nga JW, kat ammom ti panang subat mo kingkwana. Ti problema kakabsat, nagado ka na tayo, itinabayagan na Kristiyano, hante pa'y ammo kakabsat, because hantayo nga naadalan nga nasayaan. Hante na iparamot. So, we should be rooted in the truth. Kat ti maitid ti truth kada tayo, discernment. Next, ti maitid ti truth kada tayo, hana ka discernment, no di kat direction. Ti itid na kakabsat, direction hindi pa nagbiag. Ammo tayo iti pagturungan tayo. Hangka maalilaw. Ditoy kung nadaging ka, ngam no ammom ti dalan kakabsat, hangka nga maalilaw. Kasi ammom di ba? So, as a Christian, you don't live by what is popular, you don't live by the trend. No, anat bagit kitam kadagiti kabagyam, kagayam mo, no, daking kat kinapudno, isulat at surusurutom di jay kakabsat. So again, many Christians fall away, many Christians backslide, many Christians turn away because they cannot discern nga detikat alilaw. Number two, they don't have that sense of direction in their life. So, let us be rooted in truth. Amen, kakabsat? Okay. Kat dito yung bagat kada kayo, kas lang panang introduction ko kada kayo dito because dagiti discipleship class, iso nga, dagiti sumarunong nga discipleship sessions kakabsat, talaga nga ti aramidad kada kayo, iparamot kayo iti kinapudno. Oo. Kaya't ko nga dakay nga coordinators, habang nagsasawak, agpampanunot kayo, please meet with our members and start to share with them everything that I am sharing with you. Tapnon amin tayo, umunag tiramot tayo kakabsat, iti kinapudno. Number two, now, if we are going to steadfast and to be unshakable, not only that we must be rooted in truth, but number two, we must be resilient in trials. We must be resilient in trials. Ti kayat nga sawon ti resilient kakabsat, deti siguro ti may isang kayat ko nga i-emphasize itang arabi. Sino kada kayo ti adong problema na nga ito na imana? Okay? Adong suffering nyo. Amen? Okay? Ti masapol ka dati nga Christian kakabsat, resilience. Ti kaya sa mong deta resilient, uray anat aramidem ka deta nga tao, he keeps coming back. Hanga dete, dinanog mo, natuli din kakabsat. Dapat ti resilient, uray dinanog mo, kakabsat, natulid, bumangon. Hello? Kat deta ti prayer ko kakabsat, nga uray anat ti problema nga dumten ka data yung nga Kristiyano. Aya, hantay nga deta maapektaran. No di kat uri ada problema, agserserbi ka lang tati apo. Uri ada problema, umay ka lang takapilya. Deta ti makunang resilient kakabsat in trials. So di mo na rooted in truth. Deti may kadwa, resilient in trials. Deti, no, kaya nasawang kat, do i-apply ka kumati practical kat uray na lugit negosyo, may lang ta makikimong. Hanggat din nalugi kakabsat, hani may nakikimongan. So, nalugit negosyo, may nakikimong, anong tawag mo doon? Resilient. Di ba? Naikatrabaho. Naisam na tao, may nata makikimong. Anong tawag mo doon? Resilient. Amen? O, agsaksakit nga madama, madibagbagi na, may latat kapilya, anong tawag mo doon? Resilient. Ang nagsakit labasit kukum, di kayo may nakikimongan, ang ka-resilient. Deta ti dapat ma-develop ka na tayo kakabsat. Resilient in trials. Kasla ni Brad Noel, idi Lunes na terminate di trabaho kakabsat. Kung itest-testimony na. Pero kung salamat sa mga preaching ni Pastor. Dahil sa kanya mga preaching, natutunan ko yung tamang pag-handle sa mga pagsubok at problema sa buhay. Kaya kahit tatanggal ako sa trabaho mga kapatid, wala akong fear, wala akong worry. Ginagawa ko pa rin yung dapat kong gawin na maghanap ng trabaho. Pero hindi ito dahilan na hindi ako maka-attend sa mga Bible studies natin at makapunta sa ating church kung na nangakasta. Anong tawag mo doon? Resilient.
Amen? Oh, kat ni, the Aldrich, na perdi the Mission House, isudat agigyan ijay. Kaawanan ka kapsat pagyananda. Oh, but still, nairanapay nga dakam dito idi. Kat umdas ko madijayan nga kunada nga, sorry pastor maawatam hanggang pela makatulong basit king ka, or daga dito Kasi nga, nasira yung bahay namin, agsapol kam ti kastoy. Pero hindi. Ori na perdi di pa na idi kakapsat. Bible study at dadalat ta. Karkararag dalat ta ti apo. Aging ka na nga inawis may kapilagyan di accommodation may danagyan kakapsat di accommodation. Oh, di ba? By the grace of God. Tuloy-tuloy. Anong tawag mo doon sa kanong klaseng Kristiyano? Resilient in trials. Amen, kakabsat? Oh, you see? So, dito iti dapat pangyari kada tayo. We must be resilient. Kuna na di, 1 Thessalonians chapter 3, verses 3 to 4. 1 Thessalonians chapter 3, verses 3 to 4. Anak ko na dyan, kakabsat. That no man should be moved by this affliction. For yourselves know that we are appointed thereunto. Hantay dapat masurprise kakabsat. Kadagiti tribulation kan dumteng umay. For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation. So, di kita problema nga umay king ka. Hangka dapat masasyak. Hangka masursurprisean kakabsat. Hangka makikigtutan. Kasi talagang umay ti problema king ka. Tilang damagam ti apo. Kaano nga umay kakabsat. Antisiparam nga umay ti panubok ti biyag mo. Hanggang ti imay ti panubok na upay tayon. Hante kaya ti magigimungan. Mapektaran ti panagserbitay ti apo. Amen? Even it came to pass, and ye know. That's what the Bible says. Oh. So nga, ti dapat nga, dati panunod tayo kakabsat nga Kristiyano, agbalin tayo nga resilient by the grace of God. Amen? Oh. So, maawatan yun, DJ resilient. Oh. Uray, kasla ko ma DJ tao, di ba? Oh. Farmer, na perdi di DJ mula na. Agmulan dumanan. Anong tawag mo doon? Resilient. Diba? Oh. So, kasdati dapat ang Kristiyano. Iba ti problema, pero we keep coming back. We keep serving God. Deta kakabsat, no aping emphasize ko kada kay deta. Kasi, isuti kurang kadatay nga Kristiyano kadigiti nga panyempo. Kas lalo umay problema, nagalistote nga babalawon ti apo. Umay ti problema, nagalistote maupay. Umay digiti problema, kakabsat, hantayon nga kaya ti agserbi ti apo. Samantalang digiti Kristiyano iti unana. No kaano nga ma-persecute da, adada nga umaduda. Anong tawag doon? Resilient. Agasam tinapasama ka dakwada ti persecution na sina-sina. Di ba? Gaputi panag-exit da kakabsat, panagliklik da ka di persecution. Na sina-sina. Sa balit na panandeti nga pamilya, sa balit na panandeti nga pamilya, kumpormit na panandang kakabsat. Ngam handa imbilang nga naliday, naladingit nga, ay, hante, kikitan, sorry. Walang ganon, awan ladladingit kadakwada ti panagsisina da. No diket, no yanak nagaipurwakan da kakabsat, nag-preach da ti gospel. Isu nga na irugi, dagiti nakadunga churches. Anong tawag doon mga kapatid? Resilient Christians. Oh. No kung mai-apply ko itagat no hospital, ano obra na di hospital, agso-soul winning. Hanggat dati di hospital, agsesel-pity. Ay kakaasiak pa, ay Kristiyano, faithful ti apo, apay kasto mapaspasamak kanyak, nagadut unfaithful. Haan kakabsat. No di kat adda di hospital, agsusol winning. Ikararakan na pa di doktor, nga isot mang tamingging ko ana. Oh, agibumbunong trucks. Kas jay kakabsat, ti saludsudan tayo, ti sarili tayo. Kas ano nga tang agbalin tayo nga kas nga Kristiyano nga resilient. Amen? Oh. Kat timay sa dita kakabsat, nga tulbag tapno agbaling ka nga resilient kakabsat iti apo, masapol nga ti mindset mo na ilangitan. Kung ano di Colossians chapter 3 verse number 1, set your affection on things above. Romans chapter 8 verse number 18, for I reckon that the suffering of this present time, are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Sabi ko mata comfort kada kay deta kakabsat. Hala nga comfort, challenge kada kay deta. Hala nga comfort kan challenge, correction pay. No di kasasaad mo, kat adaking ka di panunot kag self-pity, hanga naggaputi apo, dayta nga panunot. Panunot tayo nga na intawan. Gagangay dayta kakabsat. Natural nga mapanunot tayo. Kasi nga rod tao tayo. Ngam ti isursuro ti apo kada tayo. Hantay kuma, nga paiturayan, tinaintawan nga panunot tayo. No di kat paiturayan tayo, itinadyusan na inlangitan nga panunot
kan mindset kakabsat. Kaya I reckon that the suffering of this present, agasam ta, for example, example lang, nagsakit ka kuma, agasam ta, kunam kat, apo, oreta deti pa nagsakit, ilarabaw ti daga deti, oreta awan tot kasta, dito langitan, anusaklat tan, oreta saksakitak, kakabsat, no kastat mindset ta Kristiyano, ma-discourage pa yung ata, panunuto nyo man? Ma-discourage pa yung ata, kakabsat? Awana na, hamo ma-discourage, isunan na sakit. Di ba? Uri ko ma-cancer, daking kuwanan. Kuna na nga kastagat alaabo, sa bagay, dito cancer kat, dito larabaw iti daga, awan to di langitan, matay magkat aming nga tawa, amok sa importante, amok papanak no mataya, kat dito nga cancer kat, dito larabaw iti daga, no isot rason na nga pakatayak dito, kat anang aron, matayak tumad lang, di kat, no isot rason na nga pakatayak, anang aron, importante kat mapanak langit, o rin awan tumad cancer di langit, dito larabaw iti daga, no kas di mindset, di Kristiyano kakabsat, ma-discourage pa nga ta di jay. Hamupulos ma-discourage sen kakabsat. Kasi di mindset na ayan. Ti mga overcome ka di temporal sufferings na kat di heavenly glory. Agasam deta kakabsat. For the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Sana ko na kakabsat, 2 Corinthians chapter 4. Ko na if you could retrieve that verse in the Bible. Nga, kunana nga for our light kunana, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding weight of eternal glory kunana kakabsat. You have the sight of eternity. Di ba? For our light affliction. Pag-asam ta, kunana kumagat, among naawang king ka, di nga mindset kat aming problema na dagsan na kanayong king ka. Ngam no daking ka deti nga mindset tinailangitan kakabsat ko na nalagan na deto apag kanito na deto kunana worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. So nga deti nga mindset kakabsat will make us resilient Christians. We need to have the sight of eternity. Amen kakabsat? So deta we must be resilient in trials. All right? Number 3. If you're going to be steadfast and unshakable, we must be resistant to temptations. Be resistant to temptations. Amoy ka na sa deta resistant kakabsat. Ape nga naawagan tarelo nga resistant. Water resistant ko na. Ape nga naawagan direlo. Water resistant. Kasi ure itabnaw mo ti danom kakabsat. Han na mastrek. Diba? Han na masarek ti danom day jay relo. Iso nga water resistant. Kasi, jay danom, isot mang perdi jay relo. Correct. Iso nga water resistant, tauri tabnaw mo danom, hana makastrict ti danom, tapno hana maperdi, jay relo. Datayo kakabsat, ti pakaperdyan tayo, basol. Tatanog, balik ang resistant iti temptation, kaya't nga sa uwan, uray adot sulisog ti aglawlaw, unbelievers ti kakadwam ti inaldaw, young people, unbeliever ti classmate mo, unbeliever dagiti ka ubraam, haan na ka nga mastrut di basol kasi resistant ka to temptations. Detat kayat nga sawan kakabsat. So if you are going to be steadfast and unshakable, we must be resistant. Kat nakasaysayang, teka na yun na ibagbagat. Mano dagiti young people, mano dagiti Kristiyano, nga nagsayang kakabsat iti potential na kumain. Maaramat ti apo ti biyag na, influence na, resources na, talent, skill. Ngam gaputa, pinasulisog iti basol kanti na inlubungan. Sinarek ti worldly, di panunot na. Haamatan nga mission-minded, no di kat puro ambisyonan ti adata panunot na kakabsat. Sinarek ti na inlubungan. Anak na pasama kan, naperdin kakabsat, nakorap di panunot na. Awan puso na ngagserbi ti apo, awan puso na ti ministry kakabsat, awanan, at sinarek ti na inlubungan. So dati ka na niya, bagbaga ni Pastor John kadata idi, okay lang at tabarko at data danom, ngunot danom simrek tabarko, lumnod tabarko. So datayo at data iti lubong, at doon ti aglalaw nga solisog. Nga mangyadayo ti panunot tayo, mangkurap ti panunot tayo,
mangtipo, tapno matinag tayo, matuang tayo kakabsat, okay lang at datay ti lubong. Ngaman tayo panlubos nga di lubong, kan sulisog, sumrut ka na tayo. O, iso nga, deta kwayo kakabsat, exposure ti social media, exposure ka digiti unbelievers, kinakailangan bantayan ti sarilim. Watch out, be on guard, sabi ng Bible, be sober and be vigilant, because the adversary, the devil, walketh about, seeking whom he may devour. Oh. So, deti talo kakabsat ngayon share ko kada kay itang Arabi, very simple. But I have seen many Christians go away from the church, backslide. May sa kadigito iti rason na kakabsat, no apay nga awan ti kina-intense ti Christian life na, agpapatay, agmamayo, aglamlamiis, agsusui, anapay, adayo, may sa kadigiti talot gapo. Number 1, hanga rooted iti truth. Oh, naala digiti sa baling religion, digiti philosophy nga nailubungan kakabsat, na deceive, hanga rooted iti kinapudno. So nga as your pastor, deta ti may sa agol ko kakabsat, nga maisurok ka na kayo, dagiti kinapudno ti Biblia, adun ti naisuro ni Pastor John kada tayo. Digiti na duma mai-remind, mai-reinforce, kanadadapay kakabsat nga maipalneg kada tayo. Tapnuhan na tayo nga malilaw iti lubong ken iti kabusor iti biag. Rooted in truth. May kadwa nga rason no apeng adut Kristiyano nga awan agmamayo handa intense kakabsat, handa nga resilient ti trials. Umay digiti panlubok. So di ko na di Bible, they are moved by the trials. Handa ma-overcome kakabsat. Awan di resilience iti trials. So nga, as your pastor, my prayer is you learn the mindset of a Christian who is resilient in trial. Kung nagkatapay, di Kristiyano, iti yung unana, ma-persecute na kakabsat, at dadang umaduda. Datayo kakabsat, makantsawan lang, hantay may makigimongan. Apay, di Kristiyano, iti, uray puuran dan kakabsat. Ipanda iti court, kunada nga kasta, this is your last day. At that chance mo nga mangirikan, at that chance mo nga mangtalikod, tapamatim, kunada. No sika, practical ka nga tao, no, at ambisyon mo ti biyag, idenay mo lang tati apo na ta, kahit mo ba iti agbyag. Nga misuda kakabsat saan? They died honorably. They died with joy. Apay kakabsat? Resilient. Amoy no apay kakabsat, gaputa dagadakwa dati panunot ti nailangitan. Sana po, makats nyo yan. Hana nalaka, I will have another time to discuss with you and explain to you may panggap dati heavenly mindset. Pero I hope na awatan nyo yung point ni Day. Kung itay, uri di tao, agsaksakit, matayan ko na naala po, uri tara, anamot lang tibiyag tirabaw ti daga, temporaryo na, di kita nga rigrigat kadami, anusak lang tanda, uri tawan tot kastoy di langit, nukas jay di panunot mo ang Kristiyano, hanggang pulusan nga maupay. Number 3 nga rason, no aping adut Kristiyano, young people especially, kan uray adults, young professionals, they started strong, they started well, they started strong. Why? Because they are not resistant to temptations. Nakita yun? Barkada, nadala sa barkada. No sinut kadwana, isuti ng karga di panunot ng kakabsat. Isong awan ng mindset na di ministry. Awan ng mindset na di pa nagserbi di apo. Di ba? Hanostot ako na? Evaluatin nyo. Kadigita outreaches tayo. May isa kadigita ng traso no aping ano may makigimgimong to daduman. Hanga rooted the truth, they don't believe right. Hanga resilient iti trials kakabsat. Uno hanga resistant kadagiti suliso, temptations hindi pa nagbiag. So brethren, listen. Let us be rooted in truth. Let us be resilient in trials. Let us be resistant to temptation. Dating a message, listen, hanga iso the end. Introduction dito. For the preachings that I will share in the coming months, years to come, hanga maalat overnight dito yung kakabsat. Ngam kaya kiwot lang ti agbalin nga rooted in truth, tayo na iman ti mayat nga naunag ti pamati na. Sino kadakit ti mayat ka resilient ti trial, urian at umaya panlubok hanggang nalakang maupay. Sino kadakit ti kayat na resistant to temptation? Praise God for that. Amuyo, listen, numaalayo dahiti nga ba nagkakabsat at the quality mga Kristiyano. Agbaling ka nga reliable, maasahan na ka iti apo. Kad uray umadu ti numbers ti tao tayo iti church. Kakabsat, we do not only grow in quantity, but we will grow in quality. Amen? Okay? Let us pray. Heavenly Father,
We come to you with thanksgiving and praise. Thank you Lord kada iti lesson itang arabi dito iti masapul mi nga Kristiyano apo. Dapat hanakam alilaw iti kabusor, we must be rooted in truth. We must be resilient to trials apo. Nga ure adu dagiti mapaspasamak nga panubok, karit, rigat, problema, pagkasapulan ti panagbiag. Still apo, talagang bumarbara ti spiritual life me. Bumarbara ti Christian life me. Intense kam latta apo by your grace. Babaan tinabaknang nga parabor mo. We cannot do it on our own. It's all by your grace, O God. And then Lord, help us to be resistant to all the temptations. Hami kayat nga sirken na kam ti worldliness ti panunod mi. Uno sirken na kam ti basol ti biag mi o apo. Kayat mi nga resistant kami. Ma-over kami di gito'y nga temptations. Babaan ti panangikawus mi apo Diyos. Tinadyosan na kabal. Babaan ti panagbiag mi kadagiti sasaon. Babaan ti panagkarkararag mi apo Diyos. So I pray that you help my brethren. I'm excited to have our meeting on Friday and our Pastor Sunday this coming Sunday. Salamat Panginoon, Kuamti Gloria Gandayaw. In Christ's name we pray. Everyone says, Amen and Amen.